Ndabasuhuje kandi mbahaye n'ikaze kuri aya makuru agezweho ya The Zoom TV 24 track na subscribe na kamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona nandi makuru yihuse utasanga ahandi. Aya makuru reka tuyaterure kuri iyi nkuru ivuga ko ambasade y'u Rwanda muri Qatar yatangaje ko irimo gukorera online kubera ko umutekano utifashe neza muri kiriya gihugu. Ibitangazamakuru birimo BBC bikandika ko Qatar iri mu bihugu bikomeje kuraswaho na Iran mu kwihorera ku bitero nayo irimo kugabwaho n'indege z'intambara na misile za Israel na Amerika. Bamwe mu banyarwanda baba mu bihugu byibasiwe bagaragaje impungenge zabo no gusaba ubufasha butandukanye burimo kuba bacyurwa iwabo. Nyuma y'amasaha ariko ambasade y'u Rwanda itangaje ibi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Qatar yasohoye itangazo ribwira abantu bose ko ari ngombwa kuguma mu ngo zabo cyane cyane n'inyubako bakagumamo imbere kuko nta gusohoka kwemewe uretse gusa igihe biri ngombwa. Uyu munsi mu masaha ya kare iyi Minisiteri ya Qatar yatangaje ko ababishinzwe barimo kwimura abantu baturiye ambasade ya Amerika mu mujyi wa Doha nk'igikorwa cy'agateganyo mu kwirinda. Ambasade y'u Rwanda ikorera i Doha iri mu ntera y'ibirometero 10 uvuye aho ambasade ya Amerika iherereye. Ntibizwi neza niba abakozi bayo nabo barimo kuvanwa aho batuye bigendanye n'itangazo ry'ubutegetsi bwa Qatar nk'uko BBC yabyanditse. Ibitero bya Iran byibasira cyane cyane ibigo bya gisirikare bya Amerika n'ibindi bikorwa remezo bifitanye isano na Amerika mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Hagataho Qatar Airways, kompanyi ya leta y'iki gihugu inafite imigabane minini muri Rwanda ya leta y'u Rwanda, yatangaje ko ingendo zayo zikomeje guhagarikwa by'agateganyo kubera ko ikirere cya Qatar gifunzwe. Abanyarwanda n'abarundi bari mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bakomeje kugirwa inama zo gufata ingamba zo kwirinda cyane cyane bakurikiza amabwiriza bahabwa n'abategetsi bo muri ibyo bihugu. Umwe mu banyarwanda ariko yabwiye BBC gahuza miryango kuwa gatatu icyo gihe ari mu mujyi wa Dubai ko kuri uwo munsi wa kane w'intambara akeshi ngo babona ibisasu bicaho, akavuga ko biba byerekeza ahari ibigo bya gisirikare bya Amerika. Uyu akavuga ko ibikorwa byinshi muri uwo mujyi w'ubucuruzi wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bifunze nubwo hari n'ibindi ibikora. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse gutangaza ko intambara yabo kuri Iran bishobora kumara hagati y'ibyumweru 4 na 5. Ubwo tuvuze ku Rwanda n'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, katubabwiye ko umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa Louise Mushikiwabo nawe yasabye ibihugu bihanganiye muri intambara mu burasirazuba bwo hagati gushyira imbere inzira diplomasi mu gukemura ibyo zitumvikanaho no kubahiriza itegeko rirengera abasivile. Intambara yatangiye ku ya 24 na 28 Gashyantare 2026 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byarasaga muri Iran bikica abayobozi benshi bayo bo ku rwego rwa gisivile n'abasirikari barimo umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Al-Khamenei. Mu rwego rwo kwihorera, Iran nayo yagabye ibitero bikomeye muri Israel no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudite na Iraq. Amerika kandi ifite n'ingabo zirenga ibihumbi 60 muri ibyo bihugu. Inyinshi ziri muri Arabia Saudite, Kuwait na Qatar, ariko hari n'izigera ku bihumbi 10 ziri mu nyanja ya Mediterane. Hari mu bwato bunini cyane bwa USS Gerald R. Ford no mu nyanja y'Abahinde ahari ubwato bwa USS Abraham Lincoln. Israel yatangiye kurasa cyane muri Libani nko ku itariki ya 2 Werurwe ubwo mutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ukorerayo winjiraga muri intambara avuga ko ushaka guhorera Iran n'umuyobozi wayo w'ikirenga. Byinshi rero bimaze kwangirika mu mujyi cyane cyane wa Beirut. Iyi ntambara yagize ingaruka zitaziguye ku bihugu binyamuryango bya OIF birimo nka Libani, Chypre, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Qatar kuko bigabwaho ibitero bya misile buri munsi na za drone z'ubwiyahuzi kuva ku itariki ya 28 Gashyantare kugeza n'uyu munsi. Umuryango Red Crescent
utabara imbabare ugaragaza ko kuva ku itariki ya 28 Gashyantare kugeza ku ya 4 Werurwe abarenga 870 bamaze gupfira muri iyi ntambara, barimo 787 bo mu bice bitandukanye bya Iran. Ku wa 4 Werurwe OIF yatangaje ko mushiki wabo wahangayikishijwe nuko iyi ntambara ikomeje kwenyegezwa, ikaba ikomeje no kwangirika no kugira kandi ingaruka nyinshi ku basivile zirimo no kubura ubuzima. Yaravuze ati nk'umunyabanga mukuru arashimangira ko Francophonie ifatanyije mu kababaro n'ibihugu byose n'abaturage bo mu karere intambara yagizeho ingaruka. Mushiki wabo yasabye ibihugu bihanganye guhagarika intambara bigashyira imbere inzira ya diplomasi mu gukemura amakimbirane bifitanye, bikanubahiriza itegeko mpuzamahanga cyane cyane ingingo yo kurengera abasivile. Muyandi makuru abyutse avugwa muri iki gitondo nuko ihuriro AFCM 23 ryatangaje ko ryohereje abarwanyi kabuhariwe hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangoka ni ikisangani muri Republika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahagabe bitero nabo bya drone. AFCM 23 yemeje ko ari nayo yagabye igitero cya drone kuri iki kibuga cy'indege tariki ya 1 Gashyantare ni ya 1 Werurwe 2026 igamije gusenya igice cyaho gikoreshwa n'abasirikare ba Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo. Iri huriro ryasobanuye ko ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bifashisha iki kibuga cy'indege mu gutegura ibitero bya drone no kubigaba ku birindiro byaryo no ku basivile no bo mu ntara cyane ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wungirije wa AFCM 23 Dr. Oscar Barinda yatangaje ko iri huriro rifite amatsinda y'abakomando ajya hafi ya Kisangani akagaba ibitero bigamije kuburizamo umugambi wo guhungabanya ibice rigenzura. Ku wa 2 Werurwe 2026 AFCM 23 yungutse n'abandi barwanyi bashya 1518 batorejwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Iri huriro risobanura ko ari abakomando bafite ubumenyi bwihariye bwo kurwana bari mu rugendo aho gushinga ibirindiro bihoraho. Umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru wa AFCM 23 Yannick Chisola yaciye amarenga ko aba barwanyi bazajya bakora nk'abaheruka kugaba igitero ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Mu yandi makuru agezweho aka kanya, reka tuvuge ku ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashoje ku gihugu cya Iran bafatanyije na Israel. Ibitangazamakuru byabyutse bivuga ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Ukraine irimo gutegura gahunda yo kohereza inzobere mu kigobe cy'Abarabu kugira ngo zifashe ibihugu by'abafatanyabikorwa mu kurinda ibihugu ibitero by'indege zitajyamo abapilote zizwi nka drone na misile bya Iran. Yavuze ko ejo yavuganye na bagenzi be muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Qatar, ndetse ko uyu munsi yanavuganye nabo muri Jordani na Bahrain. Nyuma yo kuganira n'abaminisitiri n'abakuru b'ingabo ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati, yabasabye gushakisha uburyo bwo gufasha inshuti ariko kandi ngo bigakorwa bitabangamiye ubwirinzi bwa Ukraine. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter, Perezida Zelensky yavuze ko ngo Ukraine ishobora gufasha kurinda ubuzima no kugarura umutekano. Yongeyeho ko igisirikare cyabo gifite ubushobozi bukenewe cyane inzobere za Ukraine kandi ngo zizakorera aho bibera, ngo kandi amatsinda yamaze no gutangira guhuza ibi ngo biteguye gufasha kurinda ubuzima bw'abantu, kurinda abasivile no gushyigikira ibikorwa nyabyo byo kugarura umutekano mu karere. Tutarajya kure ya Zelensky, Donald Trump we yagaragaje ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari umubeshyi ukomeye, amugereranya na P.T. Barnum uzwiho kuba umugabo wari umunyabinyoma ukomeye cyane mu kinyejana cya 19. Uyu P.T. Barnum yari umunyamerika wateguraga ibirori bitandukanye agamije ko abantu bidagadura. Uyu yari n'inzobere mu bijyanye no kwamamaza ibintu bitandukanye, icyakora agafatwa nk'umuntu wabeshyaga cyane agakoresha amakabya nkuru n'andi mayeri kugira ngo akurure abakiriya. Ku wa 3 Werurwe nibwo Trump yagaragaje aya marangamutima ubwo yanengaga Joe Biden yasimbuye utarahwemye guha Ukraine intwaro, ariko na n'ubu intambara ikaba itarahagarara. Mu butumwa yanyujije kuri Truth Social, Trump yavuze ko Amerika ifite intwaro nyinshi cyane bitigeze bibaho. Yasubizaga bibaza niba Amerika ifite intwaro zihagije zo kuyifasha kunesha Irani bahanganye.
haraho Trump yagize ati Joe Biden yamariye igihe cyose amafaranga y'igihugu cyacu Peter Baumann wa Ukraine za miliyari amagana z'amadolari byose yabitangiye ubuntu ndetse ntiyigera agerageza no kubisimbuza kubw'amahirwe nongeye kubaka igisirikare ndetse ndacyakomeje. Trump yakunze kugaragaza ko Zelensky ari umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime n'andi mazina, ariko yagaragaje ko ngo ari we mucuruzi wa mbere ku isi ushobora gutuma abantu bagira icyo bamuha akoresheje amanyanga kurusha uko Obama yabigenzaga. Muri 2025 nabwo Donald Trump yavuze ko Volodymyr Zelensky ari umubeshyi, hari nyuma yuko Zelensky avuze ko biganiro byabereye muri Arabia Saudite hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije kuganira ku mutekano wa Ukraine, ariko igihugu cye kigahezwa ni ibintu bitashimishije cyane cyane igihugu cya Ukraine. Mu ijambo yavugiye mu nama y'ishoramari iterwa inkunga na Arabia Saudite muri leta ya Florida, Trump yavuze ko ikintu cyonyine Zelensky yarazi ari ugukina na Joe Biden agamije inyungu za Ukraine. Tugarutse ku ntambara iri kubera muri Iran, ibitangazamakuru bibyutse byandika ko igisirikare cya Isiraheli kivuga ko Iran yateye ibisasu kuri Isiraheli nkuko binavugwa n'igisirikare cyayo. Igisirikare cya Isiraheli kikavuga ko Iran yarashe ibisasu byinshi kuri Isiraheli mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ariko nta makuru y'abahasize ubuzima aragaragazwa nkuko biro ntaramakuru AFP bivuga. Habaye amatangazo atatu atandukanye yo kuburira abaturage mu masaha abiri ko ibyo bitero bya za drone na misile biri kugabwa muri Isiraheli. Ibitangazamakuru bikavuga ko byinshi biturika byumvikanye Yerusalemu, ariko igisirikare cyo cyamaze kubwira abaturage ko bashobora bamwe kuva mu bwihisho bari bamazemo igihe. Mu cyandi makuru agezweho kuri intambara no kugisirikare cya Amerika nacyo cyemeje izina ry'umusirikari wa gatanu ahubwo wishwe n'igitero cya drone cya Iran yarasiwe muri Kuwait mu minsi ya mbere y'iyi ntambara. Major Jeffrey O'Brien ubusanzwe warutuye muri leta ya Iowa yoherejwe muri Kuwait ku itariki mu kwezi kwa 2019 nkuko itangazo ry'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga. Iki gisirikare cyarondoye imidari ya gisirikare yari yahembwe kubera imirimo ye. Abasirikare b'Amerika icyo gihe bitangazamakuru bisubiramo inkuru yuko bapfuye bw'indege za drone zabashaga guca ku bwirinzi bwo mu kirere zigasekura ikigo cy'ingabo za Amerika Port Shawoba ni muri Kuwait ku cyumweru. Mbere y'igisirikare cya Amerika cyari cyatangaje ko hapfuye abasirikare batatu muri icyo gitero, ariko nyuma cyemeje ko undi umwe yapfuye yishwe n'ibikomere ndetse imirambo yabo igakurwa cyane cyane mu nyubako zari zasenyutse. Kugeza ubu Major Jeffrey abaye uwa gatanu ubashije kwemezwa umwirondoro we muri aba batandatu bapfuye. Ibisobanura ubukana bw'igitero bagabweho ko gishobora kuba cyarangije bikomeye imibiri ya bapfuye. Shuti bakunze ba The Zoom TV 24, hano dusoreje amakuru yaragezweho. Amakuru mwagezwaho nanjye Didasi niyibizi. Ibiganiro bya The Zoom TV birakomeza kugenda bibageraho, cyane cyane amakuru yo kuri intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nitwe tuyabona bwa mbere maze natwe tukayabagezaho, kandi twizera ko mukomeza kuguma ku murongo wacu ari nawo wanyu wa The Zoom TV 24. Uturakanda subscribe nako kamenyetso kandi to subscribe, wibuke no gukanda inzogera hitiza kugira ngo amakuru tugezeho bwa mbere nawe uwo wa mbere kuyabona mu buryo bwa notification. Turabakunda, mugira umunsi mwiza.